Partai Amanat Nasional. 10. Indra Jaya, Partai Demokrat. Beliau sudah naik haji. 11. Haja Mary Andriani, Partai Kebangkitan Bangsa. 12. Muhammad Saleh Mukadam SH, Partai Gerakan Indonesia Raya. IKD Asyana Ferry, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Agus Anit Sejana Sosial, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 15. Husnul Huda, Partai Golongan Karya. 16. Subimin SPDI, Partai Golongan Karya. Wayan Sudana Martayasa, Partai Nasdem. 18. Muhammad Idris ST, Partai Nasdem. Agus Triyono SE, Partai Keadilan Sejahtera. Baroji, Partai Demokrat. Muslim Ansari SE, Sarjana Hukum Islam, Partai Kebangkitan Bangsa. Ashari, Partai Kebangkitan Bangsa. Zainul Abidin, Partai Gerakan Indonesia Raya. Revi Perusi Armanda SH, Partai Gerakan Indonesia Raya. Sultamin, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kadek Joko Supriyatin, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Umar, Partai Golongan Karya. Dian Febriano SH, Partai Nasdem. Muhammad Gopo SSI, Partai Keadilan Sejahtera. 30. Tony Sastra Jaya SHMH, Partai Demokrat. 31. Haji Wagimin SAG, Partai Kebangkitan Bangsa. 32. Henry Parizal, Partai Gerakan Indonesia Raya. 33. Aida SIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 34. Haki, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 35. Boris Mono, Partai Golongan Karya. Anabia, Partai Nasdem. Bukwanto SE, Partai Keadilan Sejahtera. Haji Singa Eksa Awangga, Partai Demokrat. Kiai Haji Selamat Anwar, SPDI, Partai Kebangkitan Bangsa. 40. Haji Firdaus Ali S. Sarjana Sosial, Partai Gerakan Indonesia Raya. 41. Wayan Eka Mahendra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jangan lupa subscribe ya.